Pozdrav svima, ovdje je Masters YouTube-a, danas igramo Age of Civilization. A ovo je jedan mod koji je pravio neki Turčin. Danas igramo sa Srbijom, morat ćemo da se oslobodimo od turske vlasti. I možda budemo, ako možemo odmah, savez sa Crnom Gorom. A neka za sad. Znači, za početak ratovat ćemo skoro sa cijelom Evropom, ako Bog da. Ovdje ćemo samo nekoliko stvari da popunimo i to je to. Krećemo u akciju. I vreme je da podesimo vojsku. Na šta sam ja mislio? Ja sam mislio da oslobodim Bosnu, ovaj deo Srbije, Kosovo, Novi Pazar, Prijepolje, Niš, da vratim Makedoniju, Tiranu i da kažem Grčkoj da uđe u rat. Mislim da bi mogao to da odradim. Aj za početak da sklopim dobre odnose sa Crnom Gorom, možda budemo ušli u savez. Malo ću ovako da im šaljem da budemo u dobrim odnosima. Turci se naoružavaju. Može li savez? Ipak ne može, ali pokušat ćemo sklopiti za jedno vrijeme. Možda njih budemo i napadali, ko zna. Na početak mi je glavna meta Turska. Skupit ću što više vojnika kako bi mogao da oslobodim, kako se tad govorilo, stara Srbija. Ja širenje na jug, a malo i na sever. Morat ću sve skoro vojnike da žrtvujem. Ali kada i bolje, brate, vidiš 50.000 vojnika, 50.000 ljudi i Žepla je uzeo 30.000 kao vojsku. Vidi sad, neće narod da ratuje. A i ovo još na 300.000. Evo ga. Vrijeme je da im objavimo rat. I sad ću ovako. Idemo zapravo. Šalji na Republiku Srpsku. Niš. Ja sam poslao sve greškom. Ali dobro, ispravit će se ta greška. Nekad me može kazniti, ali nema veze. Mod sam skinuo preko Age of Civilization Games. Mnogo dobra stranica, možete bilo koje modove da skidate za Age of Civilization. I da pravite mape i tamo da ih podešavate. Evo, već oslobođeno je ovaj deo Srbije i Bosna je oslobođena. Sad moram da ovako postavljam vojnike, vreme da oslobodimo igračku ovdje. Idemo. I sad, ako je pravi trenutak ovako, objavite rat Turskoj. Ajde, ove ću da pošaljem ovdje. Ok, izvinjavam se, ako ne može dobro što niste čuli. Greškom sam podrignula, sorry. Idemo na glavni grad Albanije. Ovdje ću da pošaljem vojsku, ću nešto i da Grčka uzme. Ovako. Pišite mi nekad jedna pitanja da odgovaram kao ono Q&A. Joj. A gdje su mi sad vojnici? Kad su mi potrebni. Ajde vidi na glavni grad im. Ništa od tog. Dobro je. Moram samo da ih pošaljem. Daj Grčkoj vojni pristup, bit će sve ok. Eto ga. Ajde ovako. Sad ću da prekinem rat. Jer mislim da je bolje sad da ga prekinem. Šta sad uzmem? Avion, Makedonija, Bosna, Hilandar i ne. Joj, šta sad uzmem? Čekaj. Mislim da znam. Evo, rešio sam ovo da uzmem. Ma daj mi ovo. I ovo je kako izgleda sad Srbija. Ako oni budu htjeli. Eto ga, uspjeli smo. Daj vojni pristup.
poboljšaju odnosi, možda i savez bude, Grčka ovo osvojila. Sad je vrijeme da asimilujemo najpoznatiji mim. Pošto sve asimilovano, ovako izgleda moja Srbija. Nije neki uvijek počeo da osvojim možda Grčku i Crnu Goru. Ali malo ću... Što se desilo? Aha, učinilo mi se, pošto se pomira kod da mi je neko objavio rat. Ali ipak Turska rešava Grčku. I to je veliki problem. Ajde malo vremena da prođe. Sada vidimo. Ovoliko vojnika, bolje sad napadnem Crnu Goru. Ovdje postaviš ovdje i mogu bi ovi iz Hilandara u Mostar. Ovi će u Višegrad, Novi Pazar. Znači kako ide moj plan? Idemo, napadamo s Mostara, Višegrada, s Kosmeta, iz onog starog crnogorskog grada, bore se mu ime. Evo ovdje malo vojnika samo. A volim, mi smo može li savez? Savez. Čekaj, malo ću da prođem vremena kao dobri prijatelji, jej. I samo bude bum. Čekaj, mirovni pregovori greškom. Ne, nešto ću da ih pitam. Dobro. Ako ovo ne budu hteli, ali nismo još u savezu. A koja sam ti ja budala da ovo uradim? Ja sam prevelik budala. Da vidimo. Možemo Jugoslaviju da stvorimo, što naravno nećemo. Ili Srpsko carstvo. Ali u Prvom Srpskom carstvu ova Vojvodina nije bila. Vidjet ćemo. Koliko traje primirje od 1866. Pa to mora da čekam 2 godine. Joj. Mislila sam da stvorimo kao uniju, srpsko-crnogorska država, tako nešto. Znaš šta? Jedino veću metu. Ono što je davno trebalo da se uradi, sad da ih pitam. Znači mi smo dobri prijatelji, a je opet savez može li. Blizu. Evo ljudi, sam skupio malo vojska, ću da ratujem sa Turcima. Želim uspjetu. Želim cijelu Tursku. Da Srbija bude do Tokija. Šalim se. Ruska imperija pa jeste velika, ali nekako je mala. Aha, da idemo. Osma carstvo Balkan, Azija, Afrika. Drevno. Egipat. A da možda njih natram protiv Osmanskog carstva kad ja budem ratovo. Neću ovo se nešto vojske prikupio. Moram dobro se namučim. Kao Srbija u Prvom svjetskom ratu. Šalju vojske na frontove koje imam. Moram baš i na ništa šaljem. Jaj, kako sam glup. Ajde, neka vidu obora malo. Znam da su bosanski predeli grčki najbogatiji. Ima mnogo vojnika drugačije, kako da kažem. Ako. Evo da sad Hilandar. 3000, brate. Vrijeme. Ja mislim da je vrijeme. Idemo. 3, 2, 1. Bum. Moram. Ako budem u svoj grčki deo, možda stvorim Srpsko carstvo ili oslobodim Grčku. Pa da mi bude vazal. Da, mogo bi to. Ne, što sam radio? A, dobro. Idemo, ajmo, bom. Izvinjam se što nisam snimao neko vrijeme. Moram da učim. Eno, hvala me učiteljici. Dao sam samo danas ubio telefon. Dole sam trebao malkice i više vojnika. Jedno mi Crna Gora pomoći u ratu. A na primjer, imam da je stvarno. On će mi stvarno pomoći. Idem. A ne provincija. Decline war. Osman Empire.
Da i vidjet ćemo šta će da odgovore. Mogu sam i Rusiju da pitam. Poslije ovdje vojsku. Čak, i Rusi su mogli. Da, Rusi, brate, treba mnogo teritorija. Ajde, idemo. Osvojen Istanbul. Wow! Evo, tek Crnogorci krenuli da me spašavaju. Ne. To tu. Ove ođe. Pristali se da vidimo ko je sve u ratu. Dve najveće imperije. Srbija, Rusija i drevni Egipat. Ratuju. Bum. Tamo na Rusi. Otišli smo u Aziju. Vrlo dobro od nas. Nemaju vojske zato što su fokusirani na Rusiju jer Egipat vidimo. Mati mila. Imam šansu sad da im otmem Ankaru. Moram da budem pažljiv samo da mi ne odu svi vojnici. Ajde, šalji ih sve. Ajde, Crnogorci više. Nema Crnogorac kad su mi potrebna vojska kod mene u Srbiji. Ovi Crnogorci, brate, 100% ih Milo Đukanović poslao. Srbija u Turskoj. Lep prizor. Vidim se što malo ako pričam, ne znam, nije, boli me nešto malo grlo. Nemam kronu. Da li ću to da pobjedim stvarno? Eto mojih onih 7000 koji sam bio poslu stvarno krenuše. Ako dao Bog da pobjedim u ratu. A ne. Vraću sve teritorije. Koliko su ih vratili? Sad Crna Gora zauzela teritoriju. Joj. A ne sve da šalješ vojnike. Konačno se Srbija graniči sa Rusijom. Ajde, momci. Pa Srbi smo, vrate. Moramo da pobedimo, valjda. Evo ovdje. Gle 12 vojnika. Opa. Ajde 12 vojnika i ovih da krenu. Ajde vidimo jer se snalaze. Šta se nisu snale, no? I ja ću da sklopim mir. Nek se djeca igraju. Sad konačno mogu cijel Balkan da osvojim. Grčka je uzeta. Istanbul ću da uzmem. Ovako. Wow, gledaj ovaj prizor. Nešto uzet ću i ovo. I to je to. Ja mislim da je ovo za sad dovoljno. Nešto podsjeća ovo. Da li da vratim moje teritorije da bude na Srbije samo? Sad ću kad vidim. Ovako, to je već malo glupo. Bolje ovako da uzmem. Evo ovako. I ja još ova teritorija. Ne vidim šta mogu da njih tražim. Grčku kao vazala.
Grčka mi je vazal. Bom. Neće Crnogorci, pa jebote Crnogorci. Sad čekam rad da se završi, moram. A da, ovo su neki njihove teritorije mi ostale koje nisam uzeo. Daj, kako ove ovdje pušlju? Planus, šta je ovaj Planus? Mislim da ovdje mogu ove mora na Krit. Ovako. Ne znam ako budem mogla moći će. Osvojio sam Krit. Joj. A gledaj su mi vojnici. A samo gledaj su mi. Moram da iskoristim onaj kod koji niko ne smije da zna. Čak moram da obilažem provinciju. Ovdje. Ovo je tajan kod. Moram. Ne, s malim slovima. A malim slovima hoću. Haj. Armiji. Set. 1, 2, 3, 4, 5. Eto ga. Ma slobodno Rusi prođite ako hoćete. Ali ne, postoje više oni. Šta je ovo? Ne treba meni zlato, brate. Sada... Ene Crnogorci osvojiše konačno teritoriju. Bravo Crnogorci, konačno nešto i vi uradite pametno. Na 1000 Crnogor... Gotov rat. Znači ovako. Ja ovako uzimam. Grčku kao vazalu, razumije se. I ovaj deo Balkana. Meni je ovo dosta. A Crnogorci? Krit. Ali ne znam stvarno da se proširuje. Nešto je bolje ja da uzmem i ove stvari jer mi ne deluje dobro, baš samo. A jednom se živi, brate. Znaš šta, ovo ću da uzmem i poklonit ću. Ja uzmem Krit. Pa ću ga... Ne, znam. A da, uzet ću ga. Uzet ću nek bude crnogorski Krit. Ma ne, bolje ovako. Šta će Crnogorci dobiti time? Dobit će... Evo ovo. Što još mogu da uradim? Rotštet... Ne, meni. Rotštetu da mi plate i... Eto ga. Šta? Pa zar nije rat, brate, gotov? Šta je bio? Gdje je Turska? Koji su još deli Turski ostali? Ne, ovo je Ujedinjeno kralje... Šta? Kako je... Uj. Čekaj malo. Gdje? Ovo. A moram sačekam, oni su poslali zahtev. A sklopili su ovi mir. Pa bolje, znaš kako ću onda ja? Objavi rat njima. Malih još neće, nema. I sad ćemo da gledamo kako oni padaju. Šta je ovo? Okej. Ko je ovo? Aha. Ček malo. Kome se...
Što se dešava upravo? Jel to? Ja treba da služim više stvari. Gledaj, hoću zalaka u Grčku. Uzet ću ovaj deo. Varat štetu. Mogao sam staviti da mu budu vazala, glupo mi to. Ili možda da ne uzmem Istanbul. Ma neću ga uzeti. Uzet ću ga skoro. To je to. I ova ostrvcat mini. To, brate, konačno. Ovo je sad, šta sam ja sve osvojio? Evo ga. Znači imam saveznika o njih i Grčku. Ja me Grci vole zbog tog. Vole me, hvala Grci. Volim ja vas. Ali besplatno idenje na more svake godine za svakog Srbina. I zato sam vas i slobodio. Ajde da simulujem i to je to. Na kraju. Ljudi moji, svoje sam odem na Crnu Goru, pošto bolje da mi je Crna Gora vazal, pa zato da vidim. Vazal, eto ga. Znači sad ja imam 2 vazala, to su Grčka i Crna Gora. Mogu se napravim ovo, ali za sljedeću epizodu napadamo njih. Može da opet napadnem Osmansko carstvo i Austrijsko carstvo. Tako da, do sljedeće epizode vidimo se. Pozdrav, bacite sabi like. Također, ja s Masters YouTube-a, veliki pozdrav.